5 ili 6-0. A mislim u pripremi utakmice, kad gledate to kako su razvalili Brightona, onda boli te glava. Razmišljaš kako ćeš ti sad tamo ako su zabili Brighton od 5 komada, šta tebe čeka. Ali dobro, mi smo ih uspjeli iznenaditi promjenom sustava. Mi smo okrenuli tu utakmicu u 5, jer sam zaključio da sve protivnici koji su igrali s 5, oni su imali problema. Tako da recimo to je bio nekakav ključ naše dobre prezentacije na Mila Parku. Da, ali taj uspjeh, prije toga bili su i Bata Stišković i čak i Sergej Akirović koji je isto predominantno osvojio naslov prije vas. Meni je gost bio i Branko Karačić, pa i on je rekao da, kažem tamo prema Zrinskog, on je telefonski dobio otkaz. Tako mi je baš tim riječima rekao, jer on je došao u klub kad je osvojio isto naslov i sljedeće zone isto dobro pravio, da je sada Božić razišao sa njima to. Pa dobro, to je sad ona klasična priča o vlastitom uspjehu, ili tako, da se može sada i protumačiti da sam ja bio tamo žrtva vlastitog uspjeha. Jednostavno, i u pripremi sezone kad smo razgovarali, nije bilo realno očekivati da ćeš ti na dva fronta voziti fenomenalno tako. Znači, ako si u Europi, i to prvi puta, jednostavno nije realno za očekivati da ćeš biti prvi u prvenstvu u jesen. Jednostavno. I ti više što vi niste... Pa jednostavno mi smo komunicirali da je poanta priče da budemo blizu vrha, da budemo 5 ili 6 bodova od vrha, da bi na proljeće mogli to stići, što bi stigli, ja vjerujem, sigurno. Tako je bilo da smo imali 5 ili 6 bodova od borca, ali ne treba isto tako smetnuti jednu činjenicu suma da je borac prvih 5 utakmica igrao kući i da su oni krenuli u sezonu sa 15 bodova, što isto tako nije baš realno da igraš prvih 5 utakmica kući, jel tako? Ali dobro, uz sve to mi smo jako dobro se prezentirali u Europi, ne jako dobro nego odlično, prvi put smo ušli u grupe i tu smo bili konkurentni i bili smo na drugoj poziciji, kažem, 5 ili 6 bodova druge pozicije, što je prihvatljivo i što je bio i plan prije početka sezone. Tako da na kraju priče završile kako je završilo.